Bog svima, ja sam Renato i dobrodošli u još jedan video sa mojim vrlo straight bratom. Vrlo straight. Danas smo pripremili 9 pitanja za njega. I to pitanja koja obično gay ljudi čuju od straight ljudi, ali sad ih okrećemo kako straight ljudi reagiraju na ta ista pitanja. Jesi ti slažeš s tim? Ajde. Prvo pitanje je, zašto si odlučio biti straight? Ne mogu svi biti peder, jevi ga. Neko mora biti straight. Da bi se kako bez veze pitanje. Pa nije bez To je veze. tak. Jer mi to puno puta dobivamo, kao zašto si gay? Da si odlučio biti gay? I šta kažeš? Zato što mi se sviđa to, pa me tebi se sviđaju ovi, meni i ovi, dobro. Meni se sviđa vlažna mokra. Ako nisi probao biti s tipom, kako znaš da si straight? Pa ne znam. Neću da me neko bradom da smeni da me bradom. Se ljubim s bradinjom. Okej, takva pitanja mi dobivamo. Pa dobro, ali vi možete bolje odgovarati. Zašto mi možemo bolje Pa odgovarati? volim bradonje, volim analne. A mislim mogli ste Pa možeš i ti sad odgovorit isto. Pa ne znam. Kao ti voliš bez brade žene i voliš analno. Brade žene. Koji muškarac te povrijedio da se odlučio biti straight? Ona iz teorije, ne iz teorije, kako sam upoznao vašu majku? Oj. Pa barni. Stvar ovih On pitanja me da... povrijedio zato što nisam znao da je gej kad sam to gledao, a tam je kao brutalan. I onda si ti odlučio biti straight. Da, prije 2 godine. Daj takvo pitanje, ono, koji me muškarac povrijedio. Pa to je- Ne znam, kad smo igrali ko klinci nogomet i ja mi je uklizao u zlobi, onda me, joj, moram biti straight. Sad znaš koliko je gay ljudima teško kad dobiju tako glupo pitanje. Lezbe dobivaju te pitanje kao koji muškarac te povrijedio da se odlučila biti lesba. Najčešće to njima ide. I šta onda treba reći? Kad mi je uklizao na nogometu. Da. Koji je politički korektan termin za osobe koje vole drugi spol? Da. Kao za tebe, kako mi voliš da se zove? Straight. Leo. Brutalni. Hetero. Tak sve. Normalan. Da me zovu pedera, da sam straight, tak i sve. Jel da? Zovite ih Leo. Zovite ih Leo. Sve pedere. Ne. Ovo je ne sve obrnuto. Kako znaš da je neko straight? Pa ne znam. Kako ne znaš? Pa mislim znam ono, Pa kak znaš? prijatelje jebate koji su Ali straight. ne prijatelje, dobri prijatelji, ali kao ljudi na ulici. Kako Pa znaš? to ne znam, pa to vi imate ovaj svoj gay radar pa znate koji je A gay. zašto ti nemaš straight radar? Tako, ja uopće ne jebem te šeme, šta. Pa ono da ideš gradom onako ova cura, Aha, kao ova da cura gledam. sigurno ne voli cure. Volim dečke. Ne, to nikad nisam mišljio tako nešto. Ne gledam tako. A zašto se straight ljudi moraju ponašati tak straight? Zašto se gej ljudi moraju ponašati gej? Da. Zašto to- vi to- to- stereotipe imate nju i u pol rečenice mora malo engleskog. Bila sam okej. Pa zato što hoće biti mačo. Ali ima i mačo pedera. Pa ima normalno. Svakako. Cržiš bijelih žutih. Equality. Viš, engleski. Kako su ti starci reagirali kad su zaznali da si straight? Srali su mi. Ne Leo, sam to ne. Marš iz kuća! Jesu te slali u crkvu da te preobrate? Uš sam jedan put crkvu da smo okretali križeve i u 8. razredu. Sam zato što smo nosili majice od Metallica i Maidena, ne znam. Kako straight se brako doziva prava gay ljudima? Kako ti mene pitaj, neću ti pa da ne. To je reakcija koju želimo. Tako. No! Nemam pojma. Ne zamaram se time. Period. Viš? Baš si gay, ono. Neki ljudi znaju, tvoji prijatelji i naša obitelj, da si ti u vezi. Pitanje je koje je žensko u vašoj vezi? Ja. Ona stavi onaj kurac, onaj strep-on i onda me ruka. Ko je bio žensko, jebote, pa žensko je žensko, to vi imate. Šta, molim? Vas dvojica morate se dogovoriti ko će biti žensko. Ko će biti potlačen ako ne. Ne, ali mi smo svi muški. Ali ko je žensko u vezi kad su dve lezbe? Obje. Žensko. Ali mora jedna biti onak malo ono nabrijana koji serija onak lumberjack neki, Pa ne- kak ja ubacim Pa ko- engleskim butom. Zašto bi morala biti? Pa ne znam, tak to. Pa onda nije, to ne znači da, pa ne znači da je ona muško, nek da voli pojebat. Voli biti aktivna. Voli biti jača. Da, Voli, ali neko sljedeći dan može biti druga jača. pa ne može ako je ona manja od nje. Ako je ova baš ono, Kakve veze ima? muško banjasta, ono brutalno, ova je neka tipa... Ok, sad ćemo stati ovdje da ne uvrijedimo ljude koji možda ovo gledaju, ali dobro, mislim, bar ste odgovorio koje je žensko u vašoj vezi. Pa ja. A ja ne bi to smio, da. I šta ti misliš kak pederi i lesbe reagira na ova pitanja kad se to njima postavi? Pa šta je znam. A šta ako
Ako si she-mail. Znači on ima i sise i penis. Je. I kuš, šta je on? She-mail. Pa, posljedno. On je sve. On je bog. Ono je bog. To je jako riskantna tema, ne znam. Ovisi kako se osoba osjeća. Uglavnom, odgovorili smo na ovih kritičnih 9 pitanja koja se postavljaju gej ljudima, ali smo ih okrenuli u straight verziju. Ovo je Leo. Jel imaš Instagram? Nemam. Jel imaš Snapchat? Bog hvala, nemam. Samo Facebook i previše i to. A hoćeš da te ljudi dodaju na Facebook? Zašto bi me dodao? Ko bi će me dodao na Facebook? Pa možda te ljudi vole neš pitat. Mogu me followat, lagano. Follow na Facebooku, ako imaš opciju follow na Facebooku, link je u opisu. Aj, pozdrav ih. Pa, ljudi, Ne, volite se. Glupane, ne tak. Kako? Pa kak sam da pozdravim na mom kanalu i se bore već godinu po dana. Pusa, čao, bok. Ne, čao pusa bok. Ćao, pusa, bok.